Ngiyabingelela egameni loMfelekhulu Kristu apha. Uqala bazalwane ngibingelela kuholi ekusethulu sibakusinya wethu namama wethu amabhishophu umongameli abavangeli abafundisi ama-presiding officers wethu abasikhontrolelayo inkosi wethu ukuthi be-right bazalwane ngelihle igama likaJesu. Ngoba Mkhonta Sibongo wala eMpumalanga ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngiyamesaba futhi kwesemsayibusisi ngisezwini nembefo ya belithi mama bheka indodana mama ebheka indodana. Ne-question mark kahle senamhleli la kuthiwa kuyashoda wafika umlayezo ansi sisebenza umlayezo. Uma akhuluma mfowethu akhuluma nge-connection. I-connection ihamba ne-partnership. Uma athi Jesu mama bheka indodana, abo businessmen abasuki bamane bawufuna nje baqala bele partnership nalo muntu lo bawona naye yini i-business ngosebside bosses. Jesu nakasesiphambanweni uyayibheka inhliziyo kaJohane kuthi ngempela ilungele yini kuthi ngambheka lo mama ngosebside bosses. Uma ungabheka ngala ngephandle kugwele ama-street kids ababa ukuthi abanalutho emakhaya. Le ndodana ibonisa hayi ngeke ngakhona kuphumana namanje ngoba umsuku ekhaya kungabe Jesu ethi hayi man phela indodana athi indodana phela umnyondo ithele iBhayibheli nowahlala kancane kusukela ngaleso sikhathi le ndodana yamthatha yomfaka kuphi endlini yakhe. Kanti nasifunda kahle eBhayibheli lithi eBhayibheli Johane na Jesu makwakhe namakwakhe bayanamana wasemsayibusise uthi tena kabithi anebalanga wafika umntwana angazali kodwa bathi nabashayitana ngetisu wadala umntwana ngoba kune-partnership. Sanibonani bazalwane, ibandla lidzinga i-partnership. Ngeke lakhona bahamba bazalwane nayeto hamba umfishane labe mngene khona babujiyane bothi umlayeto wami i-connection i-cellphone isebela ye-connection uma kunana-signal noma bangayiphatha idure kangakanani idinga i-connection. Ngenyelanga kwamnemzana lo atalwa ngo-Abrahamu anesidilakazi uthi tasambi lehlane avumile na-Abrahamu wathi hamba naye ngiyakunika manje nekudla kodwa nasehlane ngenxa ye-connection. Wathi bangifuni umntwana ngikumbona apele esandleni sami kodwa ngoba kusehlane kunganalutho wase uyasibona sihlahla la ngambeka khona umntwana. Wathi nakasukile kancane ngoba angafuni kumbona ukuthi ufaka kanjani abheka emanzi. Iyo le partnership bazalwane mawulifunda khona la Johane bayathoba ebusuku bayathoba imikhumbi ebayibamba khona lapho. Ngikhuluma nge-partnership bazalwane bayathoba bayathoba umkhumbi yathoba imikhumbi emibili. Wakuqala umkhumbi bawubona sisonto ukwila ngathi imfishi ngekugwala kwatho hayi bayabona ukuthi khona lo mnye umkhumbi ngesheya bayawubitha basawufozile babhalisa tifati. Haleluya bazalwane, silibandla singebaholi kuthi ngeke siphumane nemnikado we-partnership ngoba ngeke sakhona ukuhamba senayo bese ukhulume kahle mfowethu. Ibandla lingana-communication ngeke likhone ukuhamba silana bazalwane kungenxa ye-communication sasesithi kule-partnership yasemathazeni siyahlanganyela nayo. Haleluya, aningiva bazalwane, aningiva. Khulumela i-partnership yasekhaya ezulwini sohlangene nenkosi sowendileni budlelwane naye sewushilo ukuthi hey namhlanje abanawe phakathi kodwa
Sangibona bazali sengingabafishane kakhulu. Sengawuhlala phansi. Mama pheka indoda. Mholi. Bomani kasiboni. Noma sisebenza kahle sintu sabithi sathi uke wathi nowathi kukhuluma. Uthelela ini sihlahla. Bana ungiva mkhulu. Uthelela ini sihlahla. Emva kokuthelela sihlahla udle ema-fruits. Angeke wadle ema-fruits ungakatheleli sihlahla. Futhi sihlahla akusiso lesithembu noma lama-roots. Sihlahla noma uthelela umntwana wakho akubusiza. Hayi noma ngabe bebabuloya kangakanani. Uma ngabe ukholwa eNkosi Jesu noma ngabe libandla kabayifithetele kangakanani itawusuma utawudla thithele. Baba shini utawudla thithele. Now we're in partnership na Jehova wethu. Now we're tobanana namhlanje alenga isiphambalweni. Udinga mina nawe sake kuhlulane naye. Ngiyabonga. Uyahleka ebukhoneni benkosi thina sikhonza